tuyakomereze mu Burundi aho kuri uyu wa gatanu hafi isaa 4 z'igitondo mu Burundi muri komine Cibitoke yo mu ntara ya Bujumbura ku mpaka Uburundi buhana na Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu babiri bakomerekejwe n'ikibombe cyaguye hafi yahazwe nko kumva y'Abadage. Imirimo yahungabanye ariko nyuma ubuzima burakomeza. Igisirikare cy'iki gihugu cyemeje ayo makuru kinavuga ko hari n'abandi bantu babiri bakomeretse. Igisirikare cy'u Burundi nicyavuze aho iki gisasu cyaturutse. Ni inkuru ya Patrick Waso. Amakuru dukura ku mugwa mukuru wa zone Rugombo muri komine Cibitoke, iyo bombe yaguye neza hafi y'uruzi Nyakagunda mu mirima y'ibitoke, ibigori hamwe n'ibiharagi hafi y'imva z'abasirikare b'Abadagi bishwe mu ntambara ya mbere y'isi yose mu 1914 ihera mu 1918. Iyo bombe ikaba yakomerekeje abantu babiri, umwana hamwe n'umukenyezi umwe. Igisirikare cy'u Burundi kiremeza ivyo vyabaye ariko cirinze kuvuga aho iki kibombe cyaje gituruka. Abakomeretse bace bajanwa kwa muganga. Iyo bombe yatumye imirimo ihungabana aho muri zone Rugombo. Amashuri yaciye ahagarara nkuko twabibwiwe n'ababibonye. Isoko ica iraremura ubwo nyene. Abanyagihugu baciye baza ari benshi kuraba ibibaye ariko abajeje umutekano bababujije kuhagera bavuga ko banka ko hoba abahagirira ingorane. Abanyagihugu baba muri komine Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi ku rubibe Kongo ihana n'u Burundi bamaze imisi batekewe n'ubwoba bwinshi kubera intambara ziko zibera mu misozi ihanamiye ikiyaya cya Kamanyola zihuza umugwi wa AFC M23 n'igisirikare cya Kongo. Ikiyaya cya Kamanyola gikora ku rubibe bw'u Rwanda n'u Burundi. Abajeje intwaro n'umutekano mu Cibitoke batera kama abanyagihugu kutajya gushengera ahaguye ibibombe kuko abarungisi cyambere barashobora kurungika n'ibindi. Mu ntango z'uyu mwaka komine Cibitoke yakiriye impunzi nyinshi zituritse muri Kongo, aho bamwe baciye bajanwa mu nkambi y'impunzi iri imusenyi muri komine Giharo mu buseruko bushira ubumanuko bw'u Burundi mu ntara ya Burunga. Ibujumbura, Patrick Waso. Mugenzi wacu Patrick Waso arakoze cyane. Twerekeje mu kiganiro cy'imvo n'imvana aho ibizaba bikubiye mu kiganiro cyo ku munsi w'ejo kuwa gatandatu kizibanda ku murindi udasanzwe w'abaganga b'abarundi bajya gukorera mu bindi bihugu cyane cyane igihugu cy'Ubufaransa. Urubuga rero bamwe muri aba baganga bahuriramo mu guhana amakuru rurimo n'urubuga rurimo abaganga barenga 500 kandi bose nabo ntibari mu kiganiro rero kizibanda ku gituma aba baganga b'abarundi bajya gukorera ku bwinshi mu Bufaransa, ingorane bitera mu rwego rw'ubuvuzi mu Burundi ndetse n'icyakorwa ngo bihagarare. Reka no makuru cyakomereze muri Kongo aho abanyekongo babarirwa mu magana bambutse umupaka wa Kamanyola binjira mu Rwanda bahunga imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta n'abazishyigikiye ndetse n'umutwe wa M23. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi iravuga ko abambere bamaze kugezwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi aho bari guhabwa ibyibanze nk'ibiribwa. Amakuru ava ku mupaka avuga ko abahunga bakomeje kwiyongera uko imirwano igenda ikaza umurego. Vita kabisa tunaona intambara irakomeye, ibibombe birizuka ari byinshi, niyo mpamvu turi guhunga. Amazu yasenyutse, abantu barakomereka ndetse hari n'abapfuye. Manyumba ziko nabomoka na watu bako banaumia na bakufa bako banakufa. Uwo n'umunyekongo wambwiye ko yitwa Patrick twavuganye kuri telefone amaze kwambuka umupaka. Yavuze ko yahunze imirwano ikomeye iri mu gace ka Kamanyola atuyemo. Ntiyabashije kumenya umubare w'abahunze ariko yabwiye BBC ko ari benshi cyane. Amakuru atangwa n'abanyamakuru bageze ku mupaka wa Kamanyola avuga ko kuva mu gitondo hari hamaze kwambuka abasaga 1000. Minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi yo yemereye BBC ko kugeza mu masaha y'umugoroba yari imaze kubarura abasaga 700 biyandikishije ngo bari kwakirirwa mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi aho bahabwa ibyibanze nk'ibiribwa n'ibyo kuryamamo, naho abarwaye bakaba bari guhabwa ubutabazi mu rwego rw'ubuvuzi. Abahunze ngo baragaragaza igihunga cyinshi, cyakora bakavuga ko bashobora gusubira iwabo mu gihe imirwano yaba igabanyije ubukana. Uretse abishyikirije ubutegetsi bw'u Rwanda, hari n'abandi binjiye bakakirwa n'imiryango y'inshuti ndetse n'abifite bashyikiye mu mahoteli atandukanye mu mujyi wa Rusizi. Hari icyoba cy'uko izi mpunzi zarushaho kwiyongera uko imirwano ikomeza gukaza umurego. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango. Reka twerekeze mu kiganiro baza muganga cyo kuri uyu mugoroba tugiye kumva ku ndwara ya narcissisme. Mwiriho bakunzi ba BBC.
Narcissisme ni bumwe mu burwayi burangwa n'imyitwarire idasanzwe ishobora no kugira ingaruka ku bakikije umuntu ufite icyo kibazo. Consolatrice Niyibizi akuriye ishami rivura indwara z'imyitwarire n'imitekerereze mu bitaro bya Nyamata. Trouble narcissisme ni uburyo bwo kwikunda gukabije ariko birimo uburwayi, harimo ubwibone, harimo ubugome, birimo na cya kintu mu Kinyarwanda abantu bakunda kwita ngo inaringi. Yego, mu magambo make niko twasobanura narcissisme icyo ari cyo. Navuga ngo umuntu usanzwe n'ubundi kwikunda kuba kurimwo, ariko kugira ngo bitandukanye n'ubwo burwayi n'ubu narcissike bigenda gute? Umuntu ufite ubumuntu bwuzuye mu ndimi z'amahanga tukita ni empathy. Empathy ni uburyo bwo kwishyira mu mwanya wundi. Rero umuntu uri narcissike akenshi icyo kintu umuntu areberaho, umuntu yirebaho wubwe ku buryo abura santima yo gutekereza ku wundi muntu, ntiyumve ko wabaye cyangwa akeneye kukurinda, ahubwo akirebaho. Rero kugira ngo umenye ko wa muntu atari ukwikunda gusanzwe, nuko kwa kwikunda kwe gushyira abandi mu kaga. Relation ye mu ndimi zindi bayita mu toxique, yangiza abandi mu buryo bw'amarangamutima. Yangiza abandi gute? Mwatubwira nk'ingero? Wenda reka dufate urugero rw'imibanire mu busanzwe. Iyo umuntu ari mu rukundo yiyumva nk'umuntu uri hejuru y'abandi bose, ku buryo cya kintu kibi yagukoreye kikakugeza na kure kikakubabaza, azi uko agisiba muri wowe vuba. Ofete ikintu gikomeye akora akiriya dependance, agutwaza ibitekerezo bye, ukumva ariwe muntu w'umunyabwenge uriho, niyo muntu uvuga neza uriho, niyo muntu ukora neza uriho. Ni ukuvuga ngo ni umuntu uhora ajongera, ahora akina n'amarangamutima y'abantu bari kumwe. Abo rero nibo bantu tubana nabo umunsi ku wundi, baragwiriye, ni benshi. Ako se bikomoka kuki kugira iyo myitwarire idasanzwe? Ni uburwayi kuko ni imyitwarire akenshi umuntu atagenzura. Akenshi abantu bagira iyi trouble du narcissisme bishobora kuba genetique, kubera ko afite ababyeyi bagize icyo kintu nabo. Bishobora kuba abantu mu bwana bwabo batahawe urukundo ruhagije, abana babaye muri environnement itaborohereza ubuzima, abantu babayeho mu buto bwabo bahora muri competition, kandi uko kurushanwa agira kuko ari ukurushanwa yumva kumuha ubuzima, ni mbikore mbeho cyangwa se mbitakaze mfe mbure byose. Akagira icyo kintu cyo kuvuga ngo kugira ngo mfe ndabikora ku kibi nikiza. Nyine ni trouble n'uburwayi. Umuntu ashobora kuvuga ngo ni ibintu bisigaye byeze cyane kuko ubu niho dutangiye kubyumva. Ese nuko byiyongereye bimeze bite? Navuga ko wenda uburyo twari dusanzwe turimo mu Kinyarwanda mu muco ntibyaduhaga uburyo bwo kwinjira cyane muri ibyo. Hari ibintu abantu bari barakiriye kubera ko ari ku muco bivuga, ni ko umugore abaho. Iyo ugize ibyago ugashaka umugore w'igishegabo, bivuze ngo iyo bitinzemo utaramenya impamvu wumva ari ubuzima, ari umuntu wawugoye, ariko ntumenye ko ari uburwayi cyangwa se umurwayi urimo kubana nawe. Kandi umuntu yemenya byarakwiciye ubuzima. Ni ibintu bisanzwe bihari, ariko ubu kubera ko dufite uburyo bwo kumenya ayo makuru, dushakisha tugasoma, tubona byinshi tutigeraga twitaho. Aba bantu barafashwa? Biragoye kubafasha. Ni indwara twavuga ngo ubushakashatsi bugaragaza ko idakira. Ukuntu abantu bari narcissike bateye, ntabwo bemera ko barwaye. Iteka ryose ikosa yakoze ari yaranje akabiguhinduriraho, ku buryo birangira kweretse ko ari wowe wakoze ikosa, ariko wabashije kugera ku rwego rwo kumva ko icyo kintu gihari nawe kikamugora, kumva ko kimubabaje. Hari uburyo abantu bashobora kumwigisha kubana nabyo no kugira uko abitwara mu gihe bimugezeho, ariko niyabyemera. Ni urugendo rurerure. Ku bantu rero bamukikije wenda bagize amahirwe yo kumenya ko bafite umuntu babana nawe afite icyo kibazo, bo mubagiriye inama babyitwaramo bati? Ikintu cya mbere umuntu narcissike akorera umuntu bari kumwe, agutesha agaciro. Ni ukuvuga ngo muri etape agira igihe cyo kureshya umuntu akamwiyegereza, yamara kumwiyegereza akagira ubwo mutwara bya bindi byo gutwara umuntu ku buryo umumanipira umukoresha icyo ushaka. Iyo birangiye nyuma yaho haza etape yo kugutesha agaciro, arajugunya. Akenshi bitera amadepression n'amanxiete, bishobora gutera undi muntu uburwayi bwo mu mutwe. Ahubwo imyitwarire ye, ikintu cya mbere rero abantu babana nabo cyangwa se bamaze kubisobanukirwa, atangira gukora ikintu cyo kwegera abantu bamufasha, kongera kwigirira icyizere, akumva ko ari umuntu ufite agaciro, agatakaza icyo kintu cya dependance, kumva uwo muntu adahari, we bidakunda ko yabaho. Ikindi kintu gihari, iki kintu abantu twita urukundo, ni ikintu kibuza abantu ubwenge, niko navuga, kandi biri muri rusange ku bantu b'ingeri zose, ku buryo akenshi tugira tendancy yo kuvuga ngo reka tubane bizahinduka, ibi nzabyihanganira, ariko kenshi iyo ugeze imbere uhita ubona ko wibeshye.
rero hari ibintu abantu bagombye kugenzura mbere y'igihe mu gihe bishobora ko umuntu agahindura ukemera kunywa umuti usharira kugira icyo urekura kugira ngo wirinde ibi bizakugeraho bizanakubera ibikurenza uko wabireka hakiri kare. Consolatrice Niyibizi watubwiraga ku myitwarire y'abitwa ba narcissist bagira ikibazo cyo kwikunda gukabije. Ni hano rero dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo ikigani ku gasanduku k'amabaruwa 2790. Email nayo ni bazamuganga@gmail.com. Umugoroba mwiza. Ivete Kabatesi arakoze cyane, naha dusoreje amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi.